Ria, vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ma Chansi amani Pista papa HP Media sito ya gayare HP Media sita gayare HP Media sita gayare HP Media Chansi amani Pista papa HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media. Bonjour maman. Bonjour papa. On a une décision pour merci la parole au Pessinga. Bon, on a une animatrice RC Renaissance du Congo. Score est bien. Pour la Namaloba, président, on a fait Renaissance et fonder n'importe quelle équipe. Donc, la score à l'élo, sinon, cette équipe n'a pas Zalaki. On a dit ça, on a match à fait, qui a mon vision à 3-0. Barélisango apana banana bayebi na pesa bango score donc score on a une sakaka ke pepe oya FC Renaissance du Congo mer fiba lobby eta ke fille olympique yo loba mingi banga passe ba oyo banda lo tilo lo kobetela ngo bale tezo na ba Adidas Dora zwanga la sima yo loba mingi banga passe donc o mer fibo comme on a Lyon na yo kasala na musika oya bunde tumba na Renaissance yeyo pesa nga fait animatrice no bini sa population yeyo la bande oyebi na kota bana banda bana kimbondo merci boye score est bien toza ko kimani ka chomoni bana makala bana mbu na pesa mbu na beta ga équilibre na kitoka obina basangana kangana kuleo waje mama kuleo waje o baba 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 kuleo waje Ria, vraiment, écoutez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Congo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Stitango et HP Media Stitango kitokwe www.ehpmedia.com Stitango kitoko na kotala ma HP Media Chansi amani Pista papa HP Media sito ya gayare HP Media sita gayare HP Media sita gayare HP Media Chansi amani Pista papa HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga garanga HP Media ngalinga